Kebelai pi barok syakatup Khubor jangi ke Don Bosco Media Network. Kimat makongsan menta kesni kilong. Enling o kamadan election happen thor umkra. Kerpat Hill Farmers Union ban ailat kambon yiki kun longrep haki bha ule. Yo jing hikai kipat ba kashnong umtro haki kambri dokha. Bat zdang jot rothai ke jingking surok ba folin hathai nat sumer. Bat mentangin pa shiki Khubor bakam banyak. Kamadan election arjar arpulai hapen thor umkra kan saling o thui namar enmi madan langut ki kertong ki bala biang reng ban terwa yelade ban chakri sansnem yeki patpa kani ke constituency. Uba AL Heg MLA kaseng BJP na kani ke jaka uloong bagi kertong ki ban yakun persya ya u haka election arjar arpulai ki dei ki baklan sudah. Kumtau lapen bana bulapen kre yakani kam nado mentahi. Ki kertong ki banya airing house nem arjar arpulai kinlong uba PNC MDC ka maukhar bat uba Rocky Hek upersa jong uniu MLA ka penthor umkra. MLA who is working only during the election, number one. Throughout the year, wherever I am available in stations, I meet the people, I work for the people, I listen to the people of my constituency. That is my way of functioning from the last 25 years. We cannot underestimate any contenders who are going to contest the election, whether in my constituency or the other constituency. Okay, maybe other constituency, I'm not so, but I'm concerned of my constituency. All the contenders, whether it is independent, it is from the national party or it is a regional party, they are all the strong contenders. We have to fight against all the candidates, all the contenders contesting in our elections, in my election. I don't see it will affect anything because the election is always election. The people understand whom to vote during the elections. Kidukot kasinjuk Hill Farmers Union hakajingalam uba Commander Shangpliang kile kendu iu menteri ki kampule puthi uba lakamen rimbui hakaba kila kerpat ek sorkar jela bakan kampen bon kabha pule syaki kerdan bakam syajrong yaki khun jong ki nongrep bat yaki samla ki bawan ni ki long ying longsem ki bakam duna kayo kakot. Uni unong yalam ki nongrep ula batai kilat pathai Khubor baknang bakajela kan company bon kabam kasa lingba karep karyang ki khon ki kti jang ki nong rep ru ki deban long ki samla ki banang batip ya ki rukom rep kani kejuk menta. Uba commander ula kedo ba sorkar kan kham ai bha ya ki khon nong rep ban thwet ya ki kerdan pule ba kham shajrong ban ya khun ye ki examine joint entrance examination JEE but ka national eligibility come entrance test NEET. Ki quad ki journal kilani ki quad ki balani magazine ki bedi begini ki competitive exam paper kumbang ala mention hagi ki competitive exam paper tengila kerpat minister haman laki college bad ki school di banbu ki quad ki biade begini ki competitive exam kentuk ki bad ki magazine kaba sau pedeng ilaya keren ru nak menta baga government kan identify lani kaban kan perlong ye kini ki test paper ke special annual test hakaba onla ban itu ya kasap kaba kini ki samla ki don kasap kaba mut hakaliang ke jing tebet jongki hak jing pule ke jongki khamtam na kabanta bakin la ban prepare ya ke exam kum ka nuksa ki competitive exam kum ka JEE ka NEET bat ki wai ngalor kataru ngi ong ru yu minister ba ya ki bakum kini ki samla ki bakwa bak pen kre ikni coaching namanta ki career kait namanta kini ki exam ba pair competitive exam di ban ai ka scholarship na kabanta jongki hoit kedon kini ka scholarship baibam ma ka don kini ka baibam namanta ki samla pule katu kan ya la ka jong ringi ki kwa ban ai scholarship namanta ki samla ki ba pen kre coaching namanta kini ki exam ba pair namar fitip ban appear ke JEE bat ka NEET ban pass ru kolong ka ba e let's say khamtam ru kam IES ru kolong ka ba e ba ban pass ban MCS ka state IPS kum ta teter tinggi don kam ban ai ka scholarship ka babiang na kabanta kini ki samla nang bekila ban pas nak menta gini ki competitive exam pair Ka Office Jong U Superintendent of Fisheries Riboy District ringkat kajing trelang bat kesenjuk Tremont Ngobaha Neutrap Integrated Territorial Organization menta kesngi kila pelong ye kajing yalang patba ban ai jing hikai bekerpang haki kamri dokha haki pung bat ban sumari ki dokha dok penat haki wa haki patba kashnong umtro
U ofisar bepet ikatanat penroi pensani ki Kamri Dokha Hariboy District uba precious shooting ula batai syai kedari ki kendon beper ki bedai bet ki Kamri Dokha hakipung. Kari Dokha kala long menta kawai ni kilat kamai kaji bekongsan hakithem riboy namar kini kejaka kadon ki pentha ki madan ka bapaho bat kal air ka jingshit jingkriat kasun ki long ki bor mariang ki bapaka bha na kabenta ki Kamri Dokha. Nalor kata kani ka thembri boy ka donru ki wa ba ki penthor bat ki wa do ki babyang bha ban penhe pensani ki dokha kum kawai ni kilat kamai ban kringi ki nong wan jungo kai perthei bat ye ki rawan rinkang wa ki pat ba ka shnong umtro ki layo shibun ki jingtip na kani ka program hikai ri dokha layo ru ka jingkren na urang ba shnong uba bi ding do Usketri ka Neutrap Integrated Territorial Organization Riboy District bat ikong bansara rumnong sketri seng longkami umtro. Pagdili ko daw na kabutan pangilyo ay kado. Pangilyo pa ay kado. Andre isini ba daw ka kado ng kawan. Kawan ko ang kuy, tengan. Mangba isini ito sa inyo ko. Kailan? Gawin ko. Ito na kado. Yo ay kado. Dito lang ko. Pero kung ayo ay pagkintay sa isini Baka ito pang hindi, baka ito pang dagdang na kaslong, pakalbuya ka na, kaluhan ng tela ka, kasi rinusman, rinusman ng punishment. Ito po ang gusto ng dumi, yung hindi mo na. Baka kumakit baray, diba, kadokhan, baka kiling, o bunay-bulay, bunay-bulay naman, kumakit na, hindi ba ng buo, takadaw, baka kumakit baray, hindi mo siya, Tapi itu do paling tinggi ya kawan nama Dokha Inboy. Kajingjot rothai jong surok ba fulin hakibenta kajingking lat sumer hakaba kitliu kis ar kilami bon belai kibalabo iki kali bat kituk-tuk hakajingma bat jingmin saw ke bejurbha hakani kapor liur menta. Kitliu kis ar hakani kebenta jong surok kalasdang ban pensir ikinong nya kali bat ikinong let nong wan ru kumju. Kani kasurok ba fulin kahap hakajing pet jingkmi jong ka National Highway Authority of India kabadang kabrep ki khamat ban chimkhia ban maramot mardor yakani kajingjot jingpe. Kijingma kiba na kajinga takhu kali ki ap kumbariam thet yekinong nya kali bat ikinong let nong wan kumju. Kajingma kabakham kraw kalong yaki tuk-tuk bat skuti ki bala ban liat hakithliu kis ar bajiliu ha shilenter kani kasurok ba hakibenta kathan lat sumer. Kinar rot halor kani kajingking kilasdang ban pau madan bat kinong ya linti na kani kajingking kilamana ba kajingking hibarok kawai kilasdang ban sator bat la ban klem hakanu kapor lemdazdang maramot no mardor. Kinong shnong harut kategatan kilapen pau ka jinglingo baga jingjot kalapau labun banai Henry Haduk menta ka National Highway Authority of India kampatiaw ban maramot kloy lan yakani kasurok pa. Ani lang ani. Mama ni surok ini. Jadi terang kali. Bat dah kituki khubor ngilapoy siya kapukod tat hadu pangindai siyambiyang kublay shibun.